time. Nakubwiye ushaka amafilme ya season, ushaka filime nshya zigezweho, the one film production. Ikindi nanone niwumva filime itangiye cyangwa se ugiye kuyigura ukabona kuri poster ntabwo handitseho ngo isobanuwe na Yanga na Junior na Sankara, jya umenya ko barimo kugufunga ikiwani. Bugura make cyane. Respect everybody. Wanted. Ya filime dutangiye dute bantu bakuru. Itangira gutyo ukaba urimo kuyibona iri imbere yawe, ukabona filime ntigaragara neza. Abantu bakuru mumenye ko filime twarazihenduye, zirahendutse cyane. Uzi ko filime ujya kuyigura ugatanga 5 ugafata filime 3 zifunitse ziri mu gipochete bimeze neza igaragara nk'uko uyireba. Wajya hariya mu bana ba computer 500 wumve filime baguha kandi zifunitse ziriho na pochete, filime uyireba ukavuga uti ndareba indebe niriye. Wagera kuri bariya bana ba computer mwagiye mubaha iryitanu koko. Vierge babaningaho zarahendutse. Vierge gura 50 nawe mu inote y'ijana yunguka ikiraho afata 50 nawe uryinde. Habarakatwa n'umuroro batwangirije n'amafilime. Abantu kera najyaga nkubita n'umuntu ngo Yanga filime zawe nizigaragara, kumbe bari abaginga nibo bizangije. Banyicize nashaba ariko naje nabona basomera. Filime rero nuko tuyitangiye. Nababwiye akanimero ka telefoni. Ni 0786 888340. Uramutse ubipye rimwe gusa cyangwa se nubwo wabipa kabiri duhita tukuboroka ku buryo nimero yatazongera guhamagara kuri iyo telefoni. Nimukabipe rero. Simba besha ababipyi barimo hano ugasanga umuntu niba ari abanyenzara, niba ari abantu jewe sinabizi ko babateye. Turakuboroka burundu. Wazagira nicyo wifuza iyo nimero yawe ntiyongere guhamagara. Ntimuzabipe rero. Bivuga ngo ako naka nimero uhamagaraho ushaka customer kayo ko tugufasha, ariko nanone iyo bipye uburi umuswa kuko nimero yawe ihita barukwa. 0788 688 ugasaba amafilime yose wifuza ya kera, amashya, amasizoni yose ayushaka. Uwo muze nk'agakuba nta mikino kuri inshuro. Jet Li, witwa Michelle Liu n'abandi benshi batandukanye ntukwiye gucikwa. Ni mu kanya katarambiranye. Abakunzi ba reggaeton akaririmbo kabashimishe. Abakunzi ba Be The Best by'umwihariko kabagireho. Kuva muri Be The Best muri kumwe na Moses as usual kama kawaida. Wenga arashaka kumuhora iruhande nta bindi. Mami, acércate más, acércate un poquito más. Yo te quiero cerca de mí y tu cuerpo quiero sentir. Ngo wikwifuza babandi shaka wawe bukiri kare ndetse. De ti, tú tienes lo que quiero, dámelo, mami. Me parece bien lo que es bueno para mí. Cuando siento tu cuerpo no hay resistir. Me siento como nunca me siento feliz. Como un baby, give it to me, please, ay, mami. Yo quiero ser tu amor, ser tu papi. Eres mi amor, bella mami. Quiero estar cerca de ti, morenita. Quiero estar cerca de ti, morenita. Right, sasa reka dutangire. Close to niko karirimbo twarebaga. Yeah man. I just wanna be close to you and show you the way I feel.
zaga filime dutangiye ku munsi wa none amasaha nk'aya. Iyo dutangiranye injyana nk'izo umenya ko tumanutse mu Bushinwa gatoya. Turaza kugaruka nyuma y'isaha n'igice. Akaba ariyo mpamvu nkubwira ko niba uri hafi akasaga filime ukwiye kuzabarirwa cyangwa se kuzabwirwa. Abakinnyi bo ni benshi barimo ba Jet Li, muze nk'agakuba, Michelle Yeoh n'abandi benshi batandukanye. Gusa ku munsi wa none tukaba dutangiriye muri Monk cyangwa se mu ba Monk. Mwarimu arigisha abandi bagakurikira nk'uko bisanzwe. Kuri uwo munsi abanyeshuri bari babukereye. Umunyeshuri ni wa wundi. Niba ukunda imiguruko guma hamwe, niba ku gatebe wicayeho ugafite sentire, inama nakugira nuko wayambara bukiri kare. Ushobora gushiduka wakubise mugenzi wawe umugeri muri sare cyangwa se urimo kureba aka gafilime mu rugo. Sasa niba ufite sentire apana zazi neza ku ipantaro, yikubitamo bukiri kare. The Taichi Master cyangwa se Taichi igice cya mbere niko gafilime dutangiye ku munsi wa none kuva muri Be The Best. Uri kumwe na Moses. Mu bamonko cyangwa se bakunze kwita ngo n'aba Shaolin niho dutangiriye. Umunsi wa none barakwereka muri ayo masaha hari akana kakuziraga batangira kubatoza bikira abana batoya. Tu dois suivre la règle. Urabizi ugomba kurikiza amategeko hano. Manger de la viande. Jamais moi. Nta kurya inyama, urabizi? Jamais maître. Ni hahandi ko mu rugo ntajyaga nzirya. Ma famille est trop pauvre pour en acheter de la Mu viande. rugo n'abakire ariko batubuje kurya inyama. Maître. Maître, À ton nouvel élève ici. uyu ni umunyeshuri wawe mushyashya. Et voici ton tuteur, Jun Bao. Uyu ni umunyeshuri mushyashya, Jimba wagiye kuba maître wawe. Il sera ton tuteur et tu dois Agiye kuzajya kwigisha kandi ibyo ukeneye byose uzajya umubaza. noter le livre. Ugiye kwigisha mugenzi we nawe n'umwana. Et que tu n'en connaissais qu'une. Je vais te l'enseigner. Ngiye kukwigisha. Karabanza karamureba. Dore agatwe. Toi est plus vieux que toi. Nagusumba ufite agatwe kabi. Uwo wa mbere mwarimu. Alors il faut obéir. Urabizi n'abari amategeko ugomba kwibahiriza. Devant les autres, tu seras mon tuteur. Okay, mbere y'abandi nzajya nkwita maître. Ariko turi twenyine uzajya unyita maître, urabyumva? Kabanje kubitekerezaho. Bien sûr. Okay, ndabyemeye. Ça quand on est seul. Tangira ubu ngubu. Mon tuteur. Voilà. Bite maître numva se. Utwana twese dukundana. Kamwe kari gasanzwe muri Shaolin Temple cyangwa se muri Ricuri. Kamwe ni gashyashya. Akitwa Jimba niko kamazemo igihe. Bakoraga akazi gatandukanye muri Shaolin Temple cyangwa se muri Ricuri. Abandi babaga barimo kwiga. Wasanga gutonde turimo gukubonana ni vayo urebe gatoya. Vayo. Les autres sont là, alors je suis ton. Urabizi birabujijwe hano kureba kandi turimo kwiga. Arabona arurimo kutureba se. Utonde twana twabaga turimo kwiga. Twaragiye turaroba ariko subuko ko natwe tuzagira hariya. Akana karibaza. Nous demandions la permission. Urabizi tugomba kubanza tugabasaba urushya rwo kubanza kureba kandi. Ari waturutse nyuma inkonje. Iki kirabakuriye nani? Nous espionner. Murabizi ko bitemewe kunekana niba ari ugukubonane mu kuburi. Angegera we aka gafite umutwe munini kandi nabwo kakigera muri Shaolin Temple. On va le dire à notre maître. Et ne revenez pas nous espionner. Mutagaruka hano. Allez-y, allez lui dire. Baratumutse. Venez avec le vôtre. Ukuruta abakuruta. Utwana twavuye twirukanka. Agafilime karacyari kuri Alpha cyangwa se kwitangiriro. Sasa kugaruka hakuno ariko se maître noneho ntiyasazera. Izuba rirakaze utwana twahisemo kuzana ibiti. Amashami Est aussi présente dans les. murabizi ko n'ibyo biti ariko bigira ubuzima. Ne vont pas nuire aux autres. Kuba murimo guca amashami ni nka muba murimo kwica igiti kandi ibyo ntabwo byemewe hano muri Shaolin Temple. T'es bien compris? Murabyumva? Oui, j'ai parfaitement compris. Ndabyumva cyane maître. C'est le soleil bon. Ariko nanone nukomeza kwicara ku zuba hari igihe wasanga agatwe kasandaye. Ariko saba abana. Je veux apprendre le kung fu. Ndashaka kwiga kungufu. Abana baratangiye. Pour la santé du corps. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Ubu koko nibyo mushaka kwiga? Nous voulons. Yego maître, utwana turashaka kwiga. Tumaze kurambirwa. Dès les autres. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais. Murumva impamvu cyangwa se intego nyamukuru yo kwiga kungufu niyo kuzajya batabara abandi. Tugaruka hakuno. Cyanya muri n'icyari cyabakozemo. Bakigwiriye ambuce bacyambika ingutiya. Allo? Qu'est-ce que tu fais, vieux mec? Ariko sura mu biti waje ukamfata. Kagimba ugafite ubwoba. Tiyamba ufite umutwe munini. Ngabo. Dore bihano. Dore ndabazi. Je suis Zumbao.
umva ndigimba aka kinyuzemo kabuze izina igihano Tout ça, c'est ta faute. urabizi byose ni amakosa yawe utaza kuvuga izina ryawe Qui j'étais, comment je... none se ko cyavuze ngo kiranzi Tu l'as cru, bébé? cyatekaga imitwe bana ntabwo cyari cyatumenye bapfukamye kandi bapfukamye ku zuba hari n'ubashinzwe hano Moi aussi. ndashonje uwakubwira Je vous ai dit que le kung-fu vous sert. saa tapa kiri aho ngaho Au lieu de cela, vous metero mukuru yahageze battre. arimo kwitotomba De honte. mwambwe ko kungufu bugiye kuzajya bukoresha mu nzira nziza Pas de mec. none mwatangiye kurwana mwakarya amadegedemwe C'est trop bon de vous faire rester sur les genoux. kumbe metero akunda guta utwana kubi yaratuzana imigati ngaho nimuhindukire Estimez-vous heureux que je vous en donne. Quand vous aurez fini, vous irez balayer la salle. nimurangiza mujye gukubura muri sare apa niyo mafilime ariko iriya ni sare bitorezagamo Il fallait que le icyo gihano cyakurikiyeho se retrouve à balayer toute la salle maintenant. T'as qu'à te dire akazi karakomeje utwana twarushijeho kumenyana et qu'il t'a pas attrapé. urabizi iki reka mbanza nkwereke Le dragon, tugira gutya tukarunguruka mu gihe abandi barimo kwiga je serais curieux de voir comment tu arrives à faire ton kung-fu avec ton balai. urabizi ndagira ngo ndebe ko ngufu yawe uko imeze Ah, l'étoile. cyambaho yatangiye kwiyerekana bari muri sare mu gihe abandi babaga barimo kwiga La parade invincible. Ah, et là, c'est le balai. The Taichi Master cyangwa se Taichi igice cya mbere niko gafilime turimo kureba nk'uko bisanzwe kuva muri Be The Best sasa ibyacu ntibitinda bakora wicaye muri sare urimo kureba agafilimi imyaka yaragiye iricuma hari abasore ukuntu bangana Le maître dit que le kung-fu est fait pour aider les autres. urabizi metre yatubwiye ko ku ngufu tugomba kuyikoresha mu gutabara abandi Même, tu veux devenir... ariko cyambaho ibyo ntabwo abyemera Je crois que tu es un peu trop naïf. urabizi gupumuzika nabyo ni ibya mbere ajya mu ntebe ya metere akaguru ku kandi Relique. yabawe ariko ubu nzaba metere ryari koko Guerrier de... kirabanza kiraryoha kirasharama Tiens, Bao, niko washya nawe ujyamba vois ici. ubwo ntuzi ko bitemewe kwicara mu ntebe ya metere Ah. arundeba se Mon fils, ne t'assois pas là. Assieds. icara ku ruhande bano uzi ko uzankundira cyane ndiko na bene wanyu si ngabo C'est du siège du... bahora mu mikino Quoi qui est en... wowe kuko ubise intebe ya mwarimu noneho igiti Mais tu crois que... se ubizanye ngabo abasore bakuze ari inshuti bari bameze nk'abavandimwe iyi myaka uko yakomezaga yicuma imyitozo bahabwaga nako yarushagaho gukara ni ugushinga agatwe amaguru akajya mu kirere tiza ziragwira Ils doivent être aussi rapides et changeants que le... ubigisha arimo kubabwira ko agatwe kagomba gukomera kakamera nk'icyuma bya bindi bakubwira ngo ni ukuringanira n'ameza aba nta kwicara ni ugusutarara ahasigaye kuringanira n'ameza gusa abo basore babiri niba twabyita kumenyerana niba ari ugukunda imikino 28 babaga bari muri tize yewe no mu kurya bazanamo kungufu nani bigenze gute bagenzi bo batangiye akazi D'où ça vient? Oh, je vous l'ai dit, à mon avis, ça doit être des termites. igomba kuba ari imiswa abantu izi meza zirashaje ngo ni imiswa turakomeje Le dernier niveau quand votre corps sera dur comme de l'acier. imwe mu myitozo bahabwaga yo gukomeza imitwe ikamera nk'inyundo barakwereka mu gicuku mu gihe abandi bari mu mugono abasore uko ari babiri no mu gicuku barara muri tize ni ugusinzira ariko ushinze agatwe urose nabi ukurara iruhande aba afite imyako ni ukubyimba agatwe mu gito akoze Chez vous, il faut être en forme pour ni umutingito ni amashitani n'ibiki barongeye bararyama nakubwo ibyo bakoraga byose bavangagamo kungufu ku mpamvu z'uko bakundaga kungufu cyane no kumesa imyenda noneho ngabo bavangamo urukungufu akose jyamba koko iwanyu nuko mukamura kiramuserereza undi nawe ashyiramo kuraje imyenda sibwo yiciye sinarindemo agaki kandi ubwo bameseraga abandi barakwereka imyenda imaze kuma ariko se ntibikira bavuye barimo kwitotomba imyenda yacikaguritse liza amahirwe twageze iyacu ntabwo yacitse metero avayo n'akanwa karekare ako se imyenda y'abari basore Je pense que ce sont les rats qui... zigomba kuba ari imbeba zayiriye ako se C'est rare et c'est... mbere ngo sinzi imiswa yariye ameza ngo none imbeba zariye imyenda metero ntabwo abyumva neza abasore ntibabura icyo bavuga Pour trouver des termites et des rats. urabizi tugomba gushaka imbeba bukiri kare n'imiswa tukabizana hano Fantastique, extraordinaire. Je te remercie. Tiens, voilà. Tiens, Bao, c'est mu gihe cyo kurya bararya iyo ari ukunywa baranywa iyo ari tize barazikora toi. Défends bien. Ah, gusa
gusa abasore babafataga nk'abakozi b'abandi yo kuzana damage hari icyamutaza akaguru. Allo tekinike zirakora niko wabusika ungubise pira ukamanani Moi qui ai fait ça. wapi nijye ubikoze ntabwo ari uyu nguyu Lui qui m'a tiré. agake ndakomena ta agake ngabo Sois pas trop dans le... sibwo basubiranyamo Regarde. igihano Sans compte. ibi ndabirambiwe nanjye ndabirambiwe niba babahitanura niba ari amatafari ijana Du dharma a lieu yose bagomba kuyamena kandi bakoresheje agatwe d'entraîner. nani Ok. ibi bizarangira ryari ariko Ça décidera. J'ai bien l'intention d'être le meilleur du... ibibaye byose ngo ni twebwe Je me suis entraîné. ndarambiwe Eh, urabizi Rick, ugejeje kuranga ariko 18. 18 Oh, aturuka inyuma kandi iyo uturutse inyuma ntabwo wakomeye nk'imbeba nani yaramusinzirije sasa hakuno barakwereka hari babandi bitwa ngo ni bakongwe no kumureba ari mu myitozo kirazira uri umunyeshuri cyamba warakoze atangira kurunguruka uyu warakaze ibikuta ibiti baravuna inspiration. Aujourd'hui, nous allons décider. uyu munsi tugiye guhitamo noneho kureba abo turi buzamure mu ntera Plusieurs d'entre vous sur amarushanwa agiye kuba niyo agiye kugaragaza ni bande baruta abandi cyangwa se barusha abandi des armes. uri butsinde Souvenez-vous que la pratique du Kung Fu a pour but d'aider. turamenya ko amaze imyitozo kuyirangiza yose Première rencontre. aba mbere Bao et Sin Bao. cyambao na simbao nani ni jewe cyambao wibuke kare yarungurutse metri ari mu myitozo baratangira ibi twabyita nk'ikizamini ariko urebye nabi utahana ibihanga bafitanye inzika none barahuye najye mwumva ariko kumva akangaka ibi ni ugutirisha ni uguteka imitwe ukamukubisa niba ari ingwa niba ari umunyu simvira amaho niba ari ivu niba ari biki karamushotoye ahubwo ayaya we niyumva baramubwira rekera ariko wewe sigaho metero abonye bikomeye abyitambitsemo urashaka kurwana nanjye oya metero ntabwo nakubonye Dans ta nature, tu n'es pas digne de pratiquer le Kung Fu. Tu es éliminé, Chan Bao. turakwirukanye mu marushanwa nakoresheje uburiganya ako se metero ntubibonye uyu nguyu ni uko wazanye ivana urashaka kurwana nawe se Tu as bien vu ce qu'il a ibi ntabwo twabyemera abantu Vous insultez un mec. urashaka kumbwira ko jewe ndimo kuvuga amana sha ba metero bazira abo batuka aravuga nawe ukavuga ako se metero wasiza unsega iki nawe ndakujomba sigabo cyambao yatutse metero kandi ntabwo byemewe umusore azikureyo izo yabonye kuri metero Comment connais-tu la paume bouddhique? izo wazikuye he C'est toi qui me l'as arakureba juste jeté un nani agomba kuba yazirose azirota champ. mwanungurutse metero nshaka kandi kirazira nimwatake babateje bagenzi babo babateje abanyeshuri bagenzi babo abagabo alo imbando zivayo uvuga ibiti bose bavuyeyo barenze ku mategeko bakoze ikizira ngabo baracahe Examinons la situation. nani reka tubanze turebe situwasiyo ko yifashe Venez. nimwite bana nimubakubita ibiti bisigara mubikubita ubutaka barabatangiye abasore ngo barahura n'imyako umwe niwe wabizanye ajya kurunguruka mugenzi we nawe abigendeyemo imbando Attaque-les avec leur propre perche. urabizi ntabyo kwirwanaho reka twatake batangiye kwataka yakome urebye nabi hari ushobora kubipfiramo abasore ntako batagize batangiye kwirwanaho ukubita kamwe akaza turindwi Vous avez beau faire, vous ne nous échapperez jamais. murabizi ubu ntabwo muri buducike ni hahandi si ngabo igiti kirarica kiva ku giti bakubita simika bomoka alo
munyafu. Hello. Imbando. Ku butaka byanza mu kirere babasanzeyo. Akira bene wanyu. Uramanuka ukagwa ku giti wazamuka ugahura n'ikindi. Gabanya akavuyo. Gukubita agatwe ni nko gukubita ibuye. Tungana. Abatunganya ni batungana nakubwi kubita umwe akaza barindwi. Namwe muragiye koko. Basa mukuguruka bahuye n'amatara. Niba bacanisha amazutu niba ari biki gusa biranyerera. Niba ari ubuto biranyerera. Aba bana ra. Nabo so kubimanura. Nabo so kubimanura. Bagezeho batangiye kunyera. Urabizi? Nicyo gihe. Nicyo gihe. Yabindi bakubeshya ngo rifute iterinda ababa ntibaterinda. Niba uguye bakurya ibinyenga. Dore igiti. Nakubwiye banga bantange baterinda arabaza. Amurya iminyenga. Ukamurya iminyenga bandi niko babigenderamo. Nani? Uzi kurwana n'ishuri ryose. Arwinje ajugunya hanze kumbi. Umusaza wabareze ni watabaye. Tu défends tes élèves malgré l'affront qu'ils m'ont fait. Urarwana kuri bari banyeshuri n'amahano bamaze gukora. Oya, nagaro kubarwanaho. Umwanzuro wari wafashwe ni hahandi. Bari babirukanye muri Shaolin Temple cyangwa se mu ishuri. Tu es trop timoré. Tout le monde a vu que ce salaud a triché. Et quand j'ai voulu me défendre, c'est mon... Kariya kakoresheje buriganya none. Ngize cyo mvuga dore baratwirukanye. Voyez donc ce que vous avez fait. Murabona ibyo mukoze. Enseigner les voies de la vertu. Je nabigishije uko abashorini bifata cyangwa se abamonka. Abana bagiye ku mavi baratakamba ariko ni hahandi. A décidé que nos routes devaient se séparer. Mu byukuri ibyo mwakora byose ntabwo mwasubira inyuma. Recueillez son enseignement. Gusa ibyo nabigishije mutazabyibagirwa. Si les racines du bouddhisme. Imizi dukoresha hano cyangwa se sais que tu as bon cœur. Je n'ai pas d'inquiétude. Amategeko dukoresha hano muzayakoresha no mu buzima busanzwe. Ao. Kimbaho ndabizi ko ufite umutwe munini mugenza wawe afite umutima mwiza. Ni d'arts martiaux ni de combat. Nimuramuka mushyize hamwe ibi bizabafasha. Et réconfort. Iyi ni impano bahaye kandi nimubona umwanya wo kuyisoma muzajya muyisoma. Ntabwo ari uko bigisha kurwana. Ton cœur toujours en paix. Kandi ikintu muzibuka Vienne aller. aho muzajya hose muzaba abantu bazima yabasezeyeho. Maître, nous partons. Nta kundi abasore bafashe inzira. Jimbaho yagiye areba inyuma. Tiyambaho nawe nuko. Metero barakundaga cyane. Gusa barakubwira ngo ibintu birahinduka. Abasore bagomba kujya mu buzima busanzwe. Bakuriye mu bamonko bagera abana batoya. Kubanga gusubira mu buzima busanzwe biraza kubagora. Nani? Abike bijya mbere hano. Hari wabaciyo ariko se. Buriya ni umugore ni umugabo. Komeza mbaze. Bagarutse mu isiti. On va demander l'aumône. Ni nguko wava muri perezida umaze imyaka 50. Iyo ugeze hanze ibintu byose ubona ari bishyashya. Non, c'est juste qu'on ne les intéresse pas. Je suis sûr qu'elle ne nous repoussera pas. Ariko se ntago twamusaba icyo kurya ra. Reka tumanze tugerageze hari. Encore perdu. Nous vous souhaitons une vie. Turabipfuriza amahirwe n'imigisha ariko mutugaburira. Mwoko ry'ibisiga bababwiye kana turi muri ntuza. Saint-Amoine, mais nous l'étions avant. Umva ntago turi abantu ariko mbwira ko mutomoke. Baracyari muri bombori. Pardon. Rien. Umva ntacyo. Pardon mon frère, mais connais-tu un dénommé Mourongbei? Ako se wabuze umugabo witwa Mourongbei. Reka da. Non. Uyu mudamu agomba kuba arimo kuyoboza. Bari bamwibeshye bagira ngo ni umucuranzi. À manger. Nani, icyo kurya turagikora. Ça, on n'aurait pas à aller mendier. Allez, viens. Nani reka tuzenguruke. Bamenyera bya bindi byo muri Shaolin Temple. J'ai donné tout ce que je pouvais. Il faut croire que ce n'est pas suffisant. Nani ntuzane imitwe hano urabyumva. Muvunagure. Nani abasoresha ku ngufu. Ireve nitemewe n'amategeko kandi. Iyo wanza kwishyura imisoro nuko bakugenza. Baraguhondagura n'ibyo bakabimena. Bonjour, beauté. Beto mwiza. Bahuye n'agakobwa. Babandi bakubwira ngo ni insoresore. Qu'est-ce que t'en dis? Ko ufite amabinga ariko baragiye ko kwena icyarabukwa. Gafite isoni bana bicaho. Sasa barakwereka umusaza bari mumaze guhotera. Abruti. Nani ndayabibye. Merci. Wa mwana nuba sasa bya badukokoye. Yaramuvumbuye. Singabo. Umukobwa aravuna.
abasore ku ngufu kuri munsi bahuye n'imyako bivayo murajye ibihaza birakora kubera amategeko niba ari biki Ils se battent. abamonko singabo bavayo Arrêtez. On va l'aider. Bah oui. tujye kugafasha wabimenye arabanza aritambika À elle. Attaquez-moi. we nimo mukubite mwatake jewe singabo aho bataka ntibamuzi ntago muraba wagakobwa vayo cyambaho cyagiye gufata agakobwa kuri mwiza ariko hafi kumuta inkondo urandekura cyangwa ntundekura aha cyari cyarobye jimba warimo guhana barababwiye bagomba gutabara umuntu uri mu bibazo wese Oui. Non. ntasubirayo ko garuka Alors regarde. ni ukukwereka gusa iya kabiri ubundi Il ne fait jamais ce mouvement. uriya ni uwa mbere mwihora araza kubahana umukobwa yari ku ruhande nacyo kikaroba bari bagukuburaho bakiraho sasa niba ari bataye nani bigenze gute turapfuye abasirikare bahageze batatse utugabo dufite ngo udutwe tuburungushe bacaho barimo gushakisha abagabo Pierre, ciseaux. sasa bamenye ko barimo gushakisha abafite udutwe tuburungushe bashyizeho imisatsi y'ikiwani baciyeho bageze dore uko rumeze. À quoi vous étiez en train de jouer? Ako se ubundi mwazakomeje mukemerera gutyo ra umwe yazanye amatwi y'umusatsi. Il les laisse perdre. Mais lui, il gagnait toujours. Ben c'est normal, t'as toujours été trop lent. Urabizi ni ibintu bisanzwe kuba umuntu ameze gutya kwiyoberanya ni byiza kugira ngo atatuvumbura. Bakiraho ngo barakwereka kandi abaturage batangiye gusubiranamo. Batangiye gukandagira abagenzi babo kumba igiti kirarica. Igiti kirarica. Hari ugiye gutambuka. Mbere yo gutambuka babanza gukora inzira. Ni muntu ujya gutambuka abaturage bakabigenderamo bagira ngo kurikire. Quelle magnificence. Mbega byiza. Vous dites c'était si cruel. Ako si uninde. Il a beau être Ari umucyoyi. Après. Uyu ni guverineri. le moins de gens que d'habitude aujourd'hui. Guverineri liye. Plus vilèche que lui. Icyama nkamera nkaho. À devenir connu. Uzaba wapfuye wowe. Niwibeshya. Ibyo nibyo Tiambao yifuza. Kuzamera nk'uwo mugabo ni guverineri. Babandi bakubwira ngo bahohotera abaturage. Portez quelques plats. Tugaruka hakoma. Bon appétit, messieurs. Un nuage funeste plane sur votre... Chef Nyasura hari ugenda niba ari umuraguzi niba ari umupfumuguzi niba acuragura. We. Madame, un nuage Madamu. plane sur votre front. Je connais votre avenir. Vous recherchez... Inzira ejo hawe hazaza uko yifashe. Inama nakugira umuntu waje gushakisha n'ushaka umuveho. Kubera kuraza kubabara. Mwibagirwe. J'étais ici, c'est le pigeon rôti. Sasa bamaze gutabara agakobwa nako kabazanye muri resitora. Kaje kubaza Imana. Oui, est délicieux. Imiceri turayivuna basanzwe bayivuna we. Ce que le maître disait. Nous devons découvrir l'esprit du bouddhisme dans le monde profane. Nibuke ibyo metero yatubwiye ngo niyo tuzaba turi mu mamonko cyangwa se muri Shaolin Temple tugomba kuzajya twifata nk'abamonka. Aba Shaolin. Kongera kureba ku ruhande. Nyiramiziki arahari. Ngo yaje gushakisha umuntu muri uyu mujyi. Jemba yararobye. Ipera wayita ku meza. Witwa Tiambao we. Umuceri hafi kushyira mu mazuru. Wa mukobwa. Asa mukobwa we yabyiciye. Yagaburiye Jembao. Tiambao nawe bamushyirira. Kubwiza mpamvu. Kanyire vuba. Nous vous avons... Abashyitsi bakomeje kwiyongera kwa Munyatsiro. Bunyibunyi baraza. Sasa umudamu akiri aho ngaho. Batubwiye ko ari umuntu yaje gushakisha muri uyu mujyi. Bien sûr, ma chère. Je vous en prie. Allez-y. Que souhaitez-vous manger? Ce que vous voudrez. Très bien. Mais Rongbei, c'est bien toi. Sasa kugira gutya umudamu yarahagurutse. Umugabo yari arimo gushakisha aramubonye. Urakora icyano. Venir jusqu'ici pour retrouver son mari comme c'est... Ubwo ko wakurikiye umugabo wakuva mu ntara kugera aha ngaha. Il a pris le nom de ma famille. C'est un lieu Ibintu yabihinduye n'izina akoresha none n'iwacu mu rugo naramutwaye. Kumbe ikigabo cyashanze undi mugore. propre. Et leurs réactions sont tellement prévisibles. Ils marchent en silence et ne savent Yahisemo jewe ntago ashaka za ntuza zakoze urabyumva. Damu byaramubabaje. Rentre chez toi. Ikigabo kiramubwira ngo natahe. Mais Rongbei, Ni ku muromberi. Niba ari akarumbeti niba ari muromberi ikizira n'icyo n'icyo. vraiment chaque soir.
buri mugoroba ndagushakisha. Jamais vendu pour avoir un peu d'argent. Ntako ntageze kugira ngo negeranye udufaranga nze gushakishe. Apprends-les. Yarazi ko umugabo we nibura bamwishe ariko umugabo ni muzima. Tu n'as plus besoin que moi. Mu rwego rwo kugira ngo amwereke ko akimukunda yamuhaye gitari yakundaga gukoresha gucuranga. Mudamu yaramukundaga ariko ikigabo ari uwo bikora gucura ntabwo ashaka kubyumva. Singabo abake basubiranyemo murabizi. Twegere hari abatangiye kwigirayo. Umukobwa n'uw'ibwami ntabwo wapfa kumwirataho ngo sinzi ngo yagutwariye umugabo. Allo ushatse wangendera kure sinshaka kumera nabi. Wabwira wagira ngo yari intumva aracyaza. Naho amajipo mwajye mwumva ariko ari ku bukarabanda. Ntituzavuga hariya ngo nuko mwadutwaye abagabo. Sigaho nsige iki. Tu dois t'en aller maintenant. Ugomba gutaha noneho. Pas avec toi. Sinshaka kujyana nawe urabyumva nabonye undi. Tu entends? Tumukase. Umugore yanze kugenda. Nakubwira ugenda yamukubise agatabarete ku mutwe. Jemba waratabara kumugeraho. Saigné. Isereri. Oh, excusez-moi, pardon. Mba nunge ukanda abamoko ubundi ntabwo yemerewe gukora ku mudamu. Uyu akose yataze umugongo kandi wamaze gukubita nawe afite ibyegera akose. Ngozehe yakoze ku maronje. Ne t'inquiète pas, je suis là. Wowe nugira ikibazo ndagutabara utabara ndi. Bakiri aho abasirikare barongeye barinjira. Pourquoi est-ce que les soldats Wowe singusiga hano. Yaramwita niba batike murabyumva niya vande kazi. Nakubwo umwana w'umukobwa arakomeye ibwami baramuzi. Babateje batesasi nabo bateze imigano. Turaca he? Tugeze ku kazu ka Buda na kara kamazi kureba Buda kandi yamubonye atari umukobwa ajugunya hasi. Buda bamukuye mu kazu ke abarimo bakicaramo. Dore ngabo yabawe bavuye ni mu gicuku abasore kugera mu mujyi basanze ari imyako. Pourquoi est-ce qu'on vient ici? Akose kubera iki tuje hano ni restaurant? Non, c'est le seul restaurant de la ville. Ntabwo ari restaurant abana yarahombye. Moi, je m'occupe d'elle, d'accord? Yongeye kurara hakurya mwe murari hasi. Abasore bababwiye kugangika hasi. Témoigne. Chogma, on ne peut pas compter sur les autres. Tu as vu ce type, ce Morangbei? Wabonye uriya muzika ngo ni Murombei? Pour le restaurant, on ne peut rester que la nuit ici. Ntabwo twaguma hano igihe cyose. Nibura dushobora kumara ijoro rimwe hano ariko ntabwo twaguma hano. Oui, mais ça m'est égal. Jamba watangiye kuzana igitekerezo gusa Jimba we ntabwo ashaka kubyumva. Réserve ton destin. Ndeka tuzategereze ikiri bukurikire ejo. Witangira gutekereza byinshi kandi utazi ikiri bukurikireho. Jamba afite amatsiko. Arashaka kugera kuri byinshi kandi mu kanya gato cyane. Ibintu bidakunze guhira benshi. Jamba nta n'umwe yigirira ararayanitse. Je serai riche et puissant. Jamba yaravuze ati yewe uko byagenda kose ngomba kuzakira. Barakwereka muri iryo joro bakiraho ahantu bari bakuryamiye arabavaga gukokora. Vole dans son dos l'argent qu'il a volé aux autres. Nani amafaranga biba abaturage reka natwe tuyibe tujye tuyabasubiza. Le rendre à tous les pauvres. Voilà. Tugomba kubasubiza abakene. Alors tant qu'il vivra, on volera ce qu'il aura volé. Niba ari guverineri nashaka azaje. C'est un groupe de rebelles. Uzakari inyeshyamba. Pas. Ne restons pas ici. Ntabwo twagumana tutakabana zira inyeshyamba. Viens te coucher. Regarde. Inyeshyamba barakwereka buke bwaho. Voler le gouverneur Liu. Barimo guhiga inyeshyamba zarezi ko kwa guverineri. Une pièce d'or dans ma chambre. Bashiza amafaranga agera ku 500 yiwabo. Tekose wacicitseho. Toi de tes affaires. Utazankoraho. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, approchez-vous. Ikibazo bafite ni icy'ubukene kandi urabizi by'abasore. Je vais exécuter devant vous un numéro. Icyo bakoze kuri uwo munsi ryari ryaremye
bagiye ku isoko nani. Non, je suis un sac de sable vivant. Yewe ni nkaho ndi umufuka n'unuza w'intu wasema cyangwa se umucanga. Yuan. Ufite ngufu ushoboye kujomba nape. Si votre coup me fait hurler, Barishyura ngahe? Ifaranga rimwe ingumi imwe. te font cracher du sang. Qu'est-ce que... Nuva amaraso ibyo bintu ibyanjye nyine. Icyangombwa nuko bishyura ifaranga rimwe ku ngumi imwe. Ubuza ngo iki? C'est ma vie que vous aurez gagnée. Ubuzima n'ubwanjye nimpa, okay. Yashizemo ibikoroto. Nangahe? Au moins 50 yuan. 50. Ni ingumi 50. Baramutangiye. Uvuga kwihangira imirimo. Wewe warengeje. Ce que vous souhaitez. Warengeje niba ushaka gukomeza abanza wongeremo. Yongeramo. Akananga suzuguro. Umuswa mukubita. Mukubita. 77. Yanze kura. Kugeza kuri 50. Ça va, tu dois... Wahashyira ariko andemo kubabeshya abana kugira ngo baze ari benshi. Monsieur, Monsieur. c'est fini. Ngo niba ushaka gukomeza ashyiraho urundi rufite. Agaki? Ibi ntabwo nabyemera. Iyo bakubise ibikoroto niba ari 1000. Murabizi ushaka gukubita nahondagure. Nimuhondagure. Bakugira 50%. Commerciaux. Umusoro wo kubaho. Taxe sur les 50%. de sens. Umusoro wo kuba muri uyu mujyi. 50%. Akoze waretse akarangiza. Choix, je me vais. Ari imisoro muri uyu mujyi udashobora kubara. Nous sommes des gens modestes. Je prends le ciel et la terre. Turi abantu biza. Numva. Mais Kandi nabwo tukigera muri uyu mujyi. Kugira ngo tukwereke ko nta noma dore yose tuyaguhereza. Il y a un malin dans ton genre. Uzikora akana keza ariko. le fait est que nous sommes nouveaux dans la région. Et tout ce que nous savons... Sasa kuba turi bashyashya muri iki gice. Engagé. Turimo gushakisha akazi, turashaka kandi ibijyanye no kurwana. Barabizi. Très bien, bats-toi contre toi. Tout de suite. Sasa umusore kuvuga ko ashaka akazi bamubwiye ko abanza kwikubita. So kwihondagura. Jimba mu kubireba byaramubabaje. Ibi byose arabikora ashaka akazi. Tu es vraiment un petit malin. Ewa mu by'ukuri kabisa ndabona wagashobora Dans ce moment. nkurikira. Alors, Bazuze no mu gihe cyiza. Guverineri arimo gushakisha ingabo. Jimbao, tu viens. Andi Jimba tugende. Jimba ntago ashaka kugenda. tu le suis? Uko kujyanye n'uriya mugabo. Pas moi. Byose nshobora kugenda. Quand je serai quelqu'un, je viendrai te chercher. Ningira icyo nigezaho nzagaruka ngushakishe. Yaramurebye. Yaramubwira tusigara amahoro undi nawe tugenda ugenda yandi. Nazi niba bazongera kubonana. Umwe agiye mu gisirikare undi asigaye mu buzima busanzwe bwa gisivili. Arrête de boire. Ako se waretse kunywa nkaho ugiye gupfa. Uza hano navuye ariko nza muri uyu mujyi. Nshakisha uriya mugabo. Aho umubone nawe nkasanga yarabonye undi mugore. Uvuga indobo. Jimbao nawe ngo. Jimbao est là. Jimbao ari he? Alors comme ça, Hein? toujours un homme. Je n'ai jamais dit qu'il me plaisait. J'ai pas dit quoi. Yagushimisha se nigeze mvuga kanshimisha se kuko urimo kumubaza. Mais c'est du vin. Akose. Urimo kunywa amazi ni vin ni biki? N'urwagwa ni biki? Non, donne-moi ça. Sigaho. Sege iki? Sana hano. Ikintu waje batangiye kukirwanira. Barakirwanya. Akose wambaye nk'inkwera. Allo. C'est ça. Hey, recommence. Ukakomeza. Nakubwira iki? Vas-y, tous. Komeza ndetse babibwanira umugabo wawe. Uyu abo mu rugo. On va te calmer maintenant. Akose watuje wa mugore we. Tu vas me lâcher, oui. Urandekura cyangwa? Ngabo. Waratsa kurwana ariko. Ndekura bene wanyu. Ayayaya. Hey. Urushye. Oui. Watuje ariko. Assez, t'as fait ce que tu es. Cela ne doit pas être un fardeau. Ibyahise yaguba byarahise ariko none ntabwo bigomba kugutegeka. Nukomeza gutya hari abashobora kubigenderamo. Yamusubije mu buryo gusa ubugori agahinda karenda kumwica. Ubu bwami yamutwariye umugabo. Barakwereka mu gitondo cyawo. Magorwa. Biza nuko azikora. Ari mu biki? Cette balle. Hein? J'essaie de comprendre le Tao. Tout est rond dans la nature. Ari ikitwa tawo. Isi imeze nk'ubumumbe. Izuba nuko, ukwezi nuko, n'umutwe wanjye nuko. Niyo mpamvu zatsa bakira barakwereka. Niba ari ukubiyenzaho niba ari iki? Ninde utegeka hano? Ninde ubayobora? Arrivé trop tôt, messieurs. Ils viennent réclamer d'autres taxes. Nimutuze. Tu dois payer. Mugomba kwishyura imisoro. Nous les avons déjà payés. Ako si imisoro ko twayishyuye ejo birabareba. N'uyu munsi murishyura indi. Et augmente ses effectifs. Vous devez payer une taxe sur les uniformes et une taxe sur les armes. Dukeneye uniforme, dukeneye intwaro, iyo yose ni imisoro. Nimwe mugomba kubishyura. Singabo.
te rebelles contre l'autorité? urashaka guhangana natwe abanyakarindi yashatse kuzana benshi ntazi ko abagabo bapfuye ibwami nawe ujya ubakinisha. Lui qui a une épée à la main peut élever la voix. Okay, ndabona mukunda no kurya cyafashe sandwich niba ari Mange ça. niba ari irindazi kirakandagira ngaho vuna. Refuse. J'arrête tout le monde. niwanga mwise ndabafunga. agiye gufata cyawusesetse mu kanwa aka gasuzuguro niba ari akibusajya niba ari akibushanga ntaye niba ari hehe Nous mettre en danger. umva utadushyira mu myaka nyamuneka. Très bien. Je veux que tu t'inclines 30 fois devant moi. Okay, ndagira ngo upfukame unse nk'inshuro 30. Pfukama se. Genouille-toi. Pfukama. No gupfukama ni ku ngufu. barakubwira gupfukama ntago wumva akagabo ni imyase umujinya urenda kumuturitsa. Ibi ntabyo bagenzi batangiye kogorerana umucuranzikazi byamwanza mu ndalo singabo batangiye intambara ni inyeshyamba we alo kandi icyo gihe inyeshyamba zabaga zigowe nibasohoke nimufunga imiryango n'amadirishya singabo nawe ugomba kujya gucuruza amazimwe abenshi bose bagomba gupfa alo tungana nawe tungana. ubona abigenderamo akasaga twe n'inyundu. abaturage barabatotezaga babafataga nk'abacakara gusa arabiyemeje kwirwanaho ntituzavuga sha. Allo nakubwiye ni inyundu si umutwe macuri. Allo imisumari mu butaka. tayari hasigaye mangahe? Faire un beau carnage. Forgeron, il faut se débarrasser. Sasa wa mucuzi we uturambo dukure hano tangira. Kumbe arakakire kazima kabuye hasi agiye kuduteza abandi mwatake bagabo agiye kuzana abandi bagomba kumugarura. Sasa kujya kwifarasha igihe macuri ariko se naze kwitwara yibone mu mujyi niyo yamutwaye. uyu bamuhondaguye arimo kwiruka nk'ajya ibwami agiye guruza ako so ahagaze washyano arabwira umuri imbere ngo nahagarare kumbe imbere ari umwitambitse cyambao inyeshyamba zaduteye ngiye kubwira guverineri arabaga niwe watabaye akagabo kataragerayo. Je l'ai tué pour toi. Ndamwishe kandi ku bwawe. Tous ces gens avec qui tu es au restaurant, ce ne sont pas des gens bien. Sasa bari abantu uri kumwe nabo muri restaurant ntago ari abantu beza. C'est un criminel, moi je suis soldat, on n'est pas du même côté. Yenda umusirikare bari zira n'inyeshyamba ntago turi ku ruhande rumwe. Ni abantu beza nyamara nuko utabazi. Umusore yari yageze mu gisirikare. Oui. Et toi? Moi? Bimeze gute wowe? Je regrette le goût. Agiye ntacyo nicuza ahubwo icyo nkumbuye ni tempo. C'était bien. Urumva ukuntu twari twibereyeho. Ne pense pas au passé. Jimba witekereze byahise. Urumva? C'est ça la réalité. Tekereza ejo hazaza ndetse n'uyu munsi. Amaboko yacu agomba kuzatugeza he? Agomba kuzatugeza imbere. Jimba ibyo ntaga byumva. Tiambao, tu sais Tiambao uzi ukuntu abatwara izi farashi se? Ndabizi. Bagera batya. Biramuvudukana. Yasubiyeyo. Maître de mon destin. Icyakurikiye yaravuze ati ejo hanjye hazaza hari mu maboko yanjye. Umusore afite gahunda nubwo tutarazimenya arashaka gukira kandi vuba na bwangu. Bidatinze barakwereka hakuno mu kigo cya gisirikare guverineri Lei yaragufitiye ingabo leta bari batuyemo yo muri Guangzhou niyo yari ifite ingabo nyinshi cyane kurusha izindi leta. Du tournoi d'aujourd'hui est de choisir parmi les meilleurs combattants celui qui possède la meilleure technique afin de le nommer général. Sasa ku munsi wa none uri bugaragaza ko afite tekinike ziteye ubwoba turamugira generali. Baratangiye aro batinya umwaka ku wundi n'ujombagura abandi akabamara. Arabona abuze umuhangara umuzana 20 akavuna 50 akavuna
afin qu'il n'y ait aucun doute sur ma mu by'ukuri nta gushidikanya nta n'undi uzakurenga nta n'undi ushobora guhangana nawe Tiambao yavuyeyo servir. rukurutu wowe barirukana intoza ibisere banyakaza bikeri gukwega umusore ntakwegeka hello mujye mwumva yihorere ni umwase yaba amaboko kaba agatwe rekura bene wanyu Brutal, ce soldat. aka kana kari akagome guverineri yamwibashijeho umusore aravuna yaragera kumera wagira ngo ni ibyuma guhindukira kumbe guverineri yari yagiye tayari ndazi niba yamubonye Ton attitude n'est pas digne d'un soldat. iyo mico yawe ntabwo utemeye hano nk'umusirikare Exercice stupide. ubwo bugome koko ubuzana ku basirikare bagenzi bawe S'offenser. iyo turi ku rugamba ni gukoresha uburyo nk'ubwo kwica bagenzi bawe Excellence. nyiricyubahiro Je sais que j'ai mal agi, mais je sais que je peux y arriver. ndabizi ko nakoze amakosa gusa ndagusaba amahirwe ya kabiri nyemerera Je vais voir ce que je peux te trouver. ndaza kuba ndeba icyo nakumarira ibintu yakoze ntabwo byemewe kubona bagenzi be. Voilà, je sais ce que tu peux faire. Tu pourrais t'occuper du bar. Pourquoi pas, là où il y a du vin. nani wowe uzakora mu kabari pfa kuba muzajya munyishyura Mbao gagne. hanyuma wowe igihe mbaho Absolument. uzajya ukora iki uzajya wakira abakiriya Pour nettoyer les toilettes. uzajya woza n'imisarane se Pour laver mes... uzamesana n'ikariso se C'est vrai que tu portais des... ariko se magorwa ugira ikariso koko kubeshya abantu bamweretse amenyo Moi. sasa bakiriya barakwereka cyambaho Que tu fais ici? urakora icyana Partir. Dépêche. nimba ushaka mutumuke babavumbuye Ils ont tout découvert. bari mu nzira babimenye ko hano hari inyeshyamba mushaka muve hasi mwirukanka bukiri kare yaje kubaburira bukiri kare Tout de suite. mwirukanka se Disparaître les preuves. Tu nous rejoins très Allez, vite. allez, vite. bavumbuye ko iyi resitora ibamo inyeshyamba bakimara gusohoka muri ako kanya barakwereka guverineri yizi nimuzenguruke nimwataka izo nyeshyamba kandi hari uwari wasigaye inyuma As-tu tué mon collecteur d'impôts? Oui. nimwe mwice babandi baje kwishyuza imisoro nijye wabishe nawe ndakumena umena ndi guverineri nta mikino Que ton âme repose en paix, patron. agira uruko ridashyira magorwa niwe ubasengera Dossier. tuzahurireyo nani Il faut le venger. tugomba kwihorera Ce que vous comptez faire. Mais moi, j'attaque la caserne. sinzi icyo muri bukora ariko igihe ubwanjye nashaka gutera Faut d'abord un plan. ariko se wasaze tugomba kubanza tugapanga Tu es sans plan. On ne peut pas s'arrêter. kwica niyo gahunda Il faut trouver autre chose. umva tugomba gushaka ubundi buryo Avec les autres organisations rebelles. mureke dufatanye n'izindi nyeshyamba twishyira hamwe tuze guterera icyarimwe D'accord, je m'en charge. ok nanjye reka ngende nshakisha izindi Moi, je reste dans le camp. À nanjye ngiye gusigara mu nkambi l'œuvre. Ce sera le moment de passer à l'attaque. ku munsi w'ejo guverineri ingabo nyinshi ziraza kuba zateye araza kuba yasigaye ari wenyine hari ingabo nkeya On se retrouve après. tuze guterera icyarimwe nk'abitsamuye kuri inshuro guverineri ntabwo zicika barapanze bagiye gukora ku zindi nyeshyamba baza gutera bukeye bwaho byacu ntibitinda inyeshyamba zose zakoranyeho Tiambao basanze ategereje nawe niho banje kubanekera inkambi bayinjiramo sasa amagorwa gutambuka niba ari icyorezo yakubise niba ari igiki Tiambao yavuye ameze nk'uvuye gukamurana n'irigewe nari ndimo gukamura Allez, Dmitri. uradukanze banadusubireyo abari kuri paturuye On a eu chaud. uzi ko mbise mbishaka gukamura ugakamura intuza mumbabarire kanzakamurisha baje mu rugamba bateye nawe arazana ibyo gukamura guverineri arimo hariya bavayo barashaka umuga gitumo sasa kugera ahantu bamukekeraga nambushi basanze babategereje utugabo ni twinshi inyeshyamba zirimo hagati barabigenza gute amereza arabayahi barabazengurutse mwenyewe arahari Qu'est-ce que ça veut dire? Où est Tianbao? Tiambao ari he Tuez-les. nimubice kumbe Tiambao abirimo abifitemo uruhare yahise ahindura uruhande
yahise abihinduka ibyo ari byose niwe wari wapanze. Inyeshyamba zatangiye kwirwanaho, ariko mu by'ukuri hariya sinzi niba banesha. Ibi ntabyo reka niyahure, abonye bikomeye neza ku maraso gatoya neza, arabanza arapfa y'akanya gatoya, ariko barakubwira ngo iyo byakomeye ufite ubwenge ngabo. Cyamba we yarabahemukiye, yarabagambaniye, ntako batagize, ariko ni hahandi. Ntago wahangana na batayo. Cyamba aka gakobwa rero akemeye mu rwego rwo kugira ngo hataza kubipfiramo, yagakishijeho. Sasa uwapfuye by'akanya gatoya, intoki bazibina, akasaba abantu intoki, arazitega bakazisyonyora. Ariko se wakwica kamwe nkongera nkaryamara, reka nongere mpfe, arapfa. Ntushobora kubara inshuro amaze gupfa. Umucuzi nawe baramugize, ntako atagize, ariko za guverineri zari zakamejeje. Batugambaniye bana, nibwo bakibimenya ko babagambaniye. Batugambaniye we, babicaga ariyo magambo barimo kuvuga, batugambaniye. Ibyo byose ni Cyamba. Cyamba mu kubireba agahinda karamurenze, kwivanga n'umujinya vayo. Dore igiti. Umucuranzikazi nawe kureba bagenzi barimo gushyira umwe kuri umwe, barabagaguye. Akose bakubwiye ko napfuye, we mva. Magorwa abonye bitari bushoboke, yarahagurutse ntituzi aho yakatiye. Kureba guverineri aricaye, kandi nibo bashaka kopi, nibo bashaka. Cyamba yaritambitse, uwo bitaga mugenzi wabo niwe bagambaniye. Barakwereka Magorwa yaturutse inyuma, arabanza yohereza umugozi. Cyamba mu gukurura yijyanye agashakoshi gusa. Umucuranzikazi yarasigaye. Reka deva tugende. Magorwa yaratabaye, Cyamba baramutwaye. Uko bagateye barenga 50, abarokotse ntibarenga 5, benshi barapfuye. J'ai surestimé la force de ces misérables. Mu by'ukuri izi nuzanye ishyamba nari narazisuzugura, ariko zifite ngufu. L'ingéniosité de ton plan. Gahunda kabisa zaciyemo. Vraiment. Ukwiye kubishimirwa. Je suis à vos ordres, Excellence. Niteguye gukora ibyo ari byo byose bishoboka. Qui me dit que tu ne me trahiras pas à la fin? Ni iki kimbwira ko utazangambanira, ko gambariye bashiti bawe? Pourquoi risquer de la détruire? Konzi ko ubuzima bwanjye buri mu maboko yawe, nakugambanira mpereye. Mais général la dernière fois. Ubundi ubushize nari nagusezeranyije kugira generali, ariko ntago byashoboka. Arabakugirira ishyari. Parmi tes compagnons. Aussi, à partir de maintenant, te voilà lieutenant de sa majesté. Kuva kuri uyu munsi nkugize lieutenant. Lieutenant. Ibaze kuva kuri rukurutu ukajya kuri lieutenant. Besoin des meilleurs combattants. Recrute-le si tu peux et nous. Kuva ku kagaru kajya ku ntara. Umusore baramuzamuye. Alors, dis-le. Uturambo baragiye baratwegeranya, inyeshyamba zari zapfuye. Akagambani turabarokotse, barimo Magorwa na bagenzi be. Ibi nabyo mwadukuye iwacu mutubwira ngo tugiye kwica guverineri none. Oh mes frères, quelle mort absurde!
uyu mujinya yawutuye agatama inzoga. Non. Wachana wewe Il s'est fait piéger comme nous tous. Il n'est pas plus responsable que toi ou moi. nagari wabiteye nawe ntabwo yarabizi ko batugambaniye. Urumva? Je m'en fiche qu'il se soit fait trahir. C'est quand même sa faute. Umuswabe semene wabo batugambaniye. Jimbao. Mais survivant moi-même. Jimbao nta nubwo ashaka kubyumva. Bagenzi be benshi bapfuye. Uwitaga nk'umuvandimwe inshuti ye magara niyo yabagambaniye. Jimbao yari yarakunze inyeshyamba zose zagomba gupfa ariko hari yasigaye kandi iri mu nkambi. Je sais que tu m'en veux. Ndabizi ko nshaka. Fallait bien que je te sauve. Reba hano. Tôt ou tard, ces rebelles viendront à mourir. Ni hahandi byatinda inyeshyamba baraza kuzica. Byaba byiza wemeye ukagumana nanjye ukambera umufasha ubundi ukagusaba. Oda ni oda, urankunda cyangwa ntunkunda. Wabyanga kandi bikajyana n'umugeri. Bayo singabo umukobwa byamurenze umeze nk'umuntu wahahamutse. Sasa urapfa uyimo uretse. Moi qui croyais que tu étais ambitieux et sans pitié. Narinze ko hari byo yenda kugeraho nta nimbabazi naho harakagore wasigaranye hano. Prudent, pardonnez-moi. Umubare nyiri cyubahiro. Kumbe umukobwa nagaca kubyumva. Tu abritais une rebelle dans tes quartiers? Wazanye inyeshyamba mu ikaritsiye yacu sha dore ukuntu yamugenje. Niba twabyita ubugome, niba twabyita ngo iki? Si j'ai si bien réussi, c'est parce que je peux me passer des femmes. Impamvu nageze kuri byose nuko abagore nabirengagije. Pas pour moi. Nyiri cyubahiro ntabwo ariwe nari namuzaniye yari uwanjye. Je ne t'ai pas demandé de la tuer. Ntabwo nabigusabye kumwica ariko uramwishe ukoze bizima. Ayo nayo ni amaranka agakobwa kabigendeyemo. Nyuma yo barakwereka umusore arasharamye, bya bindi bakubwira ngo arasharamye kurusha za telefoni. Umukobwa bamubambye bamushyize ku musaraba. Jimbao yaragarutse. Jimbao, j'ai ouvert la porte à la richesse. Jewe nagufunguriye amarembo yo gukira. Karibu. Simbishaka. Voilà bientôt 20 ans qu'on se connaît. Est-ce qu'on n'a pas toujours tout partagé comme des frères? Ariko uribuka kera tukiri batoya ntacyo tutahishanyaga. Twarasangiraga buri kimwe cyose ariko none. Jimbao, je ne sais plus qui tu es. Jimbao, sinkikuzi pe. Wabaye inyamaswa. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ibyo uvuga simbizi. Ils ont tous mérité leur sort. Ils sont morts parce que je t'ai fait confiance. Impamvu bari bapfuye nuko nabizeye. Celui qui tente de s'opposer à moi a signé son arrêt. Reka ngire icyo nkubwira, uzahangana nanjye uzanyigomekaho azabigenderamo kugira ngo abimwereke. Nawe yavuyeyo. Abasore bari nk'abapandimwe barakuranye ariko noneho ubuzima burabatanyije. Umwe ari mu gisirikare undi ari mu nyeshyamba. Amaherezo araba yahe? Ndagusaba ku nshuro ya nyuma uza dufatanye cyangwa nkwice wica nde nijya ukurangiza ahubwo. Arashaka kamwiyungaho mu gisirikare ariko Jimbao yabyanze. Je ne
Jimbao ne m'oblige pas à te tuer. Tu n'as Jimbao udatuma nkwica ariko nakubwiye ibivuga byose ntabwo ushobora kubyemera. les innocents que tu as tués. Ni gute ushobora kwita abantu b'inzirakarengane? Que j'ai aussi tué la fille. N'agakobwa niba utabizi nakishe. Nako yakarengejeho. Ikikwereka ko byakomeye n'imipanga yazanye amenyo irashinyutse. Umukobwa bamumanitse kandi aho barimo kurwanira ni ku biti. Arabanza atega ikigingi ariko ni hahandi. Jimbao sasa kugira gutya nk'abantu bakuranye hari byinshi bahuriyeho. Batangiye kwibuka bakiri muri Shaolin Temple ubwo babaga barimo kumesa imyenda, ariko ibyo ntabwo bigikora noneho, ntabwo bigikora, ni ugupfa no gukira hano. Kuba bakiri batoya yambaye bagafite umutwe munini niwe wakundaga kurwana. Jimbao wasangaga ari umwana witonda. Niko Jimbao uretse baracitse gusa ntabwo birangiriye aho. Barakwereka hakono amagorwa sasa yari n'umupfumu. Sur sa blessure, c'est très efficace. Mushyira ku bisebe umunyu n'urusenda ibaze iyo miti nawe baminjiraho akosa. Pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas? Ko nta kintu yumva. Reka turore. Igira tekinise warakanika n'abantu akabakanika. Qu'une réaction. Bakubisa mu madanga aye kasero rwana koko nuzi ko nshaje. Alors patiente. Ihangane bana. Umusore ukuntu ameze agomba kuba yaturubuye. C'est le plus gros choc de sa vie. Il a été trahi par son plus. Ibintu byambayeho. Inshuti yamugambaniye. Inshuti magara. Ibyo byose yataye umutwe. Il va se remettre. Biratwara igihe kingana iki? 3 jours, c'est Ni iminsi nk'itatu araba yakize. C'est ce qui est arrivé à Tianbao. Akose Tianbao byamugendekeye gute? Arabaza igipupe bakorera utize. Atangira kucyita metero nani? 3 ans qu'il va lui faire. Ntago ari iminsi 3 n'imyaka 3 nibwo azakira. Bahise babihindura. Umujinya ubanza n'agahinda byatumye umusore amera nk'umusazi. Je t'ai pas trahi. Je ne t'ai pas trahi. C'est pas ma faute, c'est ma faute. Calme-toi. Mu gicuku agira gutya agashiduka. Mais Metre mbese uri hano metre. Abantu bose arimo kubita metre. ils étaient tous assis là. Nos amis, ils étaient là. Tiens, prends un peu de vin. Allez. Akose wakongeye ukanywa nibura. Nta kindi cyatuma asinzira. Bamuhasa akagwa. Arongera aragona. Je sais que je t'ai tué. Je ne pouvais pas faire autrement. Agahinda kamurenze umusore. Ibyamubayeho biteye ubwoba birarenze. Excuse-moi. Mumbabarira gatoya. La jolie baba. Oh. Alors, tu penses que ça peut marcher? None se iyo miti iraza kumuvura, reka tube tureba. Reka turebe. Vont à stimuler ses points d'acupuncture. Ibi biraza gutuma yibuka noneho. Jimbao. Niko Jimbao yagufata umupira aravuna wagira ngo afite ikindazi. Il est mort. Oh. Yagufata za nshinge zose bari bagiye kumutera. Ni imiti. C'est très bon pour toi. Ah oui, c'est Iyo ni imiti myiza kuri wowe. Kuri jewe. Niba ari myiza kuri jewe, namwe yabaho byiza. Singabo. Yarabavudukanye. Magorwa bamukubita mu mugongo. Zakugire. Rien, voyons, arrête de pleurer. Mais il m'a eu sur les poings qui déclenchent les pleurs. Imiti amuteye niyo kurira. Undi kandi
bamukubise yo kwanika so kwanika nawe arabanza baseka arashinyika abo babayikira ubundi umusazi abona abasazi aribo bazima abazima baba basaze kuri we tugaruka hakuno mu nkambi umusore amaze kuba icyamamare n'ibwami baramwemera. Vous n'êtes qu'une bande de vauriens. Quoi? C'est toi qui les as préparés? akose niwe batoje kumwe nabo bameze nk'abakobwa. C'est un jugement sur mes méthodes. Nani Traiter tes hommes. utanuka Ils vont se rebeller. Ce sont des... wansanze ibyo kugusangamo hano ntacyo bivuze. C'est aussi valable pour toi. Tugomba guhindura buri kimwe cyose. Agake Peut-être l'armée aujourd'hui, mais tu sembles avoir oublié que c'est moi. nubwo uri mu gisirikare uyu munsi ugomba kwibuka ko ari igihe watumye ukinjira mu gihugu aya mahirwe. C'est qui compte. wapi ntabwo bikora hano. En allant voir tout de suite le gouverneur. niba utaka kwita abasirikare bacu reka nyine bibwira guverineri amafunzo arimo gutanga umusore ateye ubwoba benshi barimo kubigenderamo yagiye gucuruza amazimwe n'abamukuye ku bintu. ubu ni jyewe kwangwana murabyumva tize zikomeze warenzaho iki umusore yashaririye. tugaruke hakuno barimo gushaka Jimbao ariko se none yaburiye Jimbao no mu biti bamubuze. niba ari siterine niba ari ingunguru bamusanze yiryamiye. ceceka muceceka muceceka mutuze watuje ari wowe uratumwe caca. J'ai cru été blessé. ko mbona umwe wakomeretse umunwa wanjye nimuze hano barabanza bakamera ibisazi byakuze umusore bari hafi kumujyana indera vamo ayayaya muzuka mubabaje ubwo baba yatangiye gukira agake ngo ntangiye gukira metere none yagiye kungiga yagiye ku giti metere baranyishe akoze metere Tu as maigri. kwabaye umukara kwabaye muremure ni igiti arimo kuganira nacyo ikikwereka ko umuntu uzavuyeho. Allez-vous-en, metere barashaka kunjyana nuko yabagenje dusubire twagiye bagaruka amatama yatukuye ayayaya basubira yarahondagura ariko ni inshuro baje kumuhambira nakubwa ibisazi byakuze. araza gukira se komeza bimbaze urimo kuva mu mazuru ariko izo sitomate ntago ari amaraso magorwa yabaye magorwa bya nyabyo kuri inshuro. Repousse-toi, fille. baruka abakurambere nimuze utuma urwana rusinzira agake. Il est trop petit, je peux pas, Dodo. aka kantu ni gato ntabwo nagakojewemo wazi ko bashaka gakamura. Je me donne 10 claques. urabizi reka nikubite inshi 10 niyanga gusinzira nakanguka nikubita inshi 10. Rétablira vite. bose barifuza akakira bataragera kure nakubwa ibisazi byakuze. ariya mvuze ko nikubita inshi 10 aratangira. Tu m'as aidé quand je souffrais. C'est à moi de t'aider. waramfashije mu gihe nanjye narashobewe kuri inshuro nanjye ngomba kugufasha. tugaruke ibwami ibintu bitangiye guhinduka ibijyanye n'amafunzo babishinze Tiambao noneho. Qui ne sont pas assez exigeants vont souffrir. Vous êtes prêts? niki kiranga umusirikare ni akababaro. kuba ngo no mu myitozo mugomba kubabara mugomba guhangayika mukababayika. amafunzo aragwira batangira ari 1,000 ijana nimo barangiza. urebye nabo kamanuka nuko bigenda yo ni imyitozo bose batangiye gutinya. C'est ta faute. Tu les as tués. Oui. ibisazi biracyari bya bindi Qui a fait ça? C'est toi. ariko bagira kwita abandi magorwa akose uyu mwana arashaka kunyica koko. J'ai compris. gusubije inyuma gatayoboke bajya kuva muri Shaolin Temple hari inyandiko babahaye Betre babwiye ko mu gihe bagira ibibazo cyangwa se Tous les midis, c'est... bafite umwanya wo gusoma bazajya basoma. Tiambao nigeze akisha amaso uyu nawe arinza sara atarasoma icyo gitabo. Au moins, on gagnerait de l'argent. Jimbao. Emirire niyo nuko ujambamo amazuru
D'habitude, on mange le lait avec... ako so wariye kuko ntabwo wariye kuko asigaye arisha amazuru. Niba ari ukwigana ubundi ukavuna kutavuna se wavunnye ari wowe aramurisha nawe gabanya akarindi. Le pire, c'est que j'aurais dû m'en douter. Ikibabaje ni uko uyu musaza atagiye kuzakira vuba, arongera acurika amazuru nuko abayeho. Hakuno umusore bakomeje kumuzamura mu ntera, akazi aragakora neza. Guverineri asigaye amwemera. Que j'ai arrêté et les taxes que j'ai collectées. Dore inyeshyamba nafashe ibyo nazikuyeho. Sahabu. Vrai à ma place, je n'ai plus rien à faire. Vous servirez une récompense et c'est avec joie que j'apprends. Je veux simplement que vos obligations vous pèsent moins. Ibintu kukwereka ko nshoboye akazi kandi no kugira ngo nkwereke ko Dans le pays. Ibintu byose bikwiye kuba ari ibyawe. Et le niveau des revenus y est très élevé. Aussi dois-je en rendre compte. Ndagira ngo maze ngushimire kuba imisoro ikomeje kuzamuka. Gusa ikibazo kigihari aracyavuga inyeshyamba muri leta yabo. Tous les autres fonctionnaires devraient prendre exemple. Ndakurahiye iyi leta yacu igiye kuzaba intangarugero. Nous verrons l'empereur. Dukeneye ibimenyetso simusiga ariko. Mais en attendant cet événement, je ne tolérerai pas que l'écho d'une rébellion agatonga urabizi ko bantu mibwambi jusqu'à mes oreilles. Sinshaka kuzongera kumva ngo hari inyeshyamba hano. Nagashaka kubyumva ko ganizasigaye. Agomba kuzikura mu nzira, agomba gukubura. Umusore aratambuka bose bagapfukama. Naramara imyaka irenze 2 mu gisirikare ariko ibyubahira afite. Tugaruka kuri Jimba. Ari kumbata none ariko se. Kozemwa. Jimba uretse ariko. Tiens, voilà de l'eau propre. Dramaza asukuye umwe. Asukuye. Kirayakaraba. Ibisazi. Nakubwiye byabaye byinshi. Je peux boire. Ariko se waretse Jimba koko. Winywa amazi mabi. Oui, j'ai compris. No gukoresha intoki acurika mu munwa. Ariko se waretse Jimba ureka. Yatangiye kumutembereza buhoro buhoro. Peut te faire beaucoup de bien. Ibisazi byanze gukira. Frappé. Izuba kari ryinshi bagutwikira ariko. Biba bikore metri wabo akiri mutoya. Uyu musore arabyibuka. Ariko ku mpamvu z'ibisazi. Cet arbre est mort et pourtant. Iki giti urabona ko cyapfuye baragitemye ariko nanone ukabona hari utundi dutoya turimo gukura. Qu'est-ce qu'il y a? Bakirangwa mu murima w'ibigori bari bakubereyemo. Aro bakubise agakuru keza. Umudamu yari yabyaye. Voilà, c'est le petit. Mais écoute, t'avances pas avec tout ce bois. Ton pied est en train de t'attaquer. Ariko se washize ibiti hasi wowe shirimwe hasi madamu yabyaye. Umusore byose arimo kubyumva. Jimbao. On y va. Attends-moi. Ôter son fardeau, partir vers une Bivuze ngo iki? Ubuzima bushyashya. Abici. Umugore wagomba kuba byaye. son fardeau, Ubuzima bushyashya. partir vers une Ayo magambo hari icyo amwibutsa. Ubuzima bushyashya. fardeau, partir vers une nouvelle vie. Ôter Ubuzima bushyashya. Partir vers une nouvelle vie. Ubuzima bushyashya. Yibutse inyandiko metero wabo yabahaye bajya kuva muri Shaolin Temple. Mu kugaruka. Ni d'arts martiaux ni de combat. Si ton cœur est sans repos, il lui apportera paix. Yibutse amagambo bamubwiye. Ati mu gihe uzumva ufite akababaro. Ce livre Uzasoma iki gitabo. enseigne comment éviter de tuer l'ennemi en profitant au mieux de chaque circonstance. Iki gitabo kizagufasha guhangana n'umwanzi udakoresheje imbaraga zawe ahubwo ugahangana nawe ukoresheje imbaraga ze. Mais comment vais-je Nawe se gusoma igitabo. Pas de tour fantaisiste sans quoi le courant s'interrompt. Ukabisoma nako yabyandikaga kugira ngo ibisazi bitangiye kugabanuka ariko magorwa we akomeje kugorwa. Ariko mananye munyuze kiwi koko. Chose intéressante. Munyuze kiwi ja. Ngo birashimishije kuri we. Ni le frémissement de la poussière. Ibyo atangiye kwandika iki ni ikigaragaza ko ibisazi bitangiye kugabanuka. Taichi. Ah, ça va mieux maintenant. Ndumva ndimo koroherwa noneho. Ça me rend triste tout ça. Le passé t'a fait ce que tu es. Urabizi wahashize ntabwo ugomba kukubuza gukora ibikurikira cyangwa se Tu es à peine rétabli. Il faut manger beaucoup. gupangira ejo hazaza basigaye bicara bagasangira noneho. Aracyamuserereza azi ko ibisazi bikirimo kandi yakize. Ou rester bête? Bah, en voilà un drôle de choix. Kureba ku ruhande. Pourquoi il se couche pas, lui? Akoze ikintu ko kitajya kiryama. S'il te plaît. Gusa wamuretse nawe bumvira ibya nta kigenda. Le fond est lesté avec un morceau de fer. Respirer comme la nature, au rythme du vent. Ubwisanzure
kuvuga ngo iki muri ruhande cyose gishobora kumufasha mu kwitoza. Ibikubiye muri za nyandiko yatangiye gukoresha buri kimwe cyose kibona iruhande mu kwitoza. Une balle tournant sur elle-même repousse les objets qu'elle touche sans interrompre son mouvement. Et je mange quoi, moi, maintenant? Uyu mupira kukubita kandi ibi nabyo ndarambiwe. Yajugunye mu mazi. Peut amplifier le mouvement. Uyibuka ko n'amazi ashobora kumufasha muri tizi cyangwa se mu myitozo. Comprendre quelque chose. Ibyo ari byose hari icyo arimo kwibuka. Ngo hari icyo arimo kwibuka. Quelle que soit la force avec laquelle je pousse, l'eau la fait remonter. Nous sommes de la même force. Je n'arrive même pas à vaincre l'eau. Imbaraga ngo zishobora kuva mu mazi kimwe nk'uko zava mu muyaga ndetse no mu butaka. Enfin, no mu muriro. La nature. Uzi ko ari icyo nibutse. Ibidukikije bishobora kumfasha. Reka ndebe mu mazi kwanjye. Kurebamo. Nazanye amaderede ryari. Baramushinyitse. Nta nubwo yaherukaga kwireba mu ndorerwamo. Abonye ishusho mu mazi. Icyakurikiyeho pressure zaragarutse. Kuri inshuro azi icyo ashaka, azi icyo yifuza, azi n'uburyo yakigeraho kandi. The Taichi Master cyangwa se Taichi igice cya mbere niko gafilime turimo kureba kuva muri Be The Best muri kumwe na Moses. Mu gitabo yakuyemo inyigisho nyinshi cyane. Tekinike bise Taichi yayisanze muri icyo gitabo. Wakize ibisazi kuba aba yagiye kure. Sasa barakoreka tukira aho ngaho. Inyeshyamba zari zasigaye zose barimo kuziga bukware noneho. Où se cache Junbao? Junbao yishe n'abandi. Ntago mpazi. Je ne sais pas qui est Junbao. Sinzi na Junbao ari we. Bica umugore. Il ne parle pas à sa fille aussi. Nimwica n'umukobwa musigaye sinzi ahantu ari. Tu es là. N'umukobwa baramwica. Tu n'es qu'un tueur. Un monstre assoiffé de sang. Quiconque prend la défense de Junbao. Et mourra. Junbao aherere wose mugomba kumubwira ko mushaka bitabaye ibi mwese ndaza kubica. Ngo baramutambikanye. Junbao arimo kumuhiga bukwari. Arabazanya amazimwe. Tiambao devient de plus en plus fou. Tiambao yasaze noneho. Arimo guhiga Junbao. La famille en plein milieu de la rue. Yica umugabo na famille yose abantu bose babireba hariya. Déjà, si on lui disait pas où vous êtes caché. Ngo nitavuga hano wishe araza kwica abaturage bose twigendere. Et prenez soin de vous aussi. Le Tao. Abinkuru barasizanye. Igikurikiraho ntabwo tukizi. Le taoïsme nous apprend aussi que nous devons aider les autres. Nani kira gitabo inyigisho zirimo zitubwira ko tugomba gufasha abandi. Guhunga ntabwo birimo. Bari batangiye kuzana igitekerezo cyo guhunga. Péché que meurent d'autres innocents. Ngomba kurenganura abantu barengana. Tous les moyens. Ngakoresha uburyo bwose bushoboka. Si c'est le cas, ce sera le destin. Alors, niba ari uko bigiye kumera mureka tujyane nibura. Tu ferais mieux de rester. Wowe ntango twajyana urabizi. Ngabo mwabana mwe. Nubwo tutajyana. Ne marche pas en général, mais j'espère que tu auras plus de chance. Utu turaza kubatera ibironda. Toute ma vie et je n'y comprends toujours rien. Et toi, en quelques jours, tu comprends tout. Hari icyo ntumva yagiye yitotomba. Il vaut mieux que je me retire. Je te remercie pour ton invitation au palais. Comme tu auras une longue vie et... Sasa hako narurimo gushimira guverineri kuba yamuhaye invitation imutumira hi. Ibwami baragiye. Bari mu nzira. Sasa mu gutanga kubalo. Bari babateze. Guverineri bamugwiriye ambushi. Umucuranzi kazi tayari yahageze. Junbao nawe nguwo. Rebelle.
inyeshyamba Venir me trouver. Vous voulez mourir aujourd'hui? ubwo mungezeho mugiye gupfa uyu munsi. C'est du destin. Tu ne peux plus lui échapper à présent. Kuri iyi nshuro ntabwo ducika. Si ngabo ngo kuri iyi nshuro ntabwo abacika. Allo rurambikana. Umusore tekinike afite kuri iyi nshuro ziratyaye. Là est bien. Pourquoi se battre avec des lances? Guverineri yashobewe noneho. Aya basi guverineri baramufite. Non, ne me tue pas. Nimunyice ndabinginze. Je vais pas te tuer. Ntabwo dushaka kukwica. Hari ibyo ugomba gukora. Vayo. Se ngabo baramutambikanye. Hari icyo bamushakaho ndagira ngo ukurikire. Dore guverineri muzima ngo baragenda bamukurura. Bamugariye hehe? Ku cyicaro gikuru. Bamugariye ku cyicaro gikuru niba twabyita guseba niba ari biki. Ingabo zose zivayo. Nuko kubaza agati mu ntozi. Zose zavuyeyo. Kuva kuri generali kugera kuri rukurutu. Zivayo. N'avancez pas. Mwegere inyuma. Mwegere inyuma. Kandi guverineri yavuze mugomba kumwumvira. Chamba wavayo. Junbao. Junbao. Kamala. Tu as pris en otage le gouverneur Liu. Wasaze cyangwa ni gute ushobora gufata bugwate guverineri? Juste pour paraître malin. Nta kintu ndakumutwara. Dire ce que je veux. Tu suis un mauvais sentier et je suis venu pour t'arrêter. Nje kuguhagarika. Ce que tu ne réalises pas, c'est à quel Ibyo ntago uzabigera ariko. Nko kurota. Tactique. C'est moi qui t'arrête. Urabizi ko no kuva kera nkurusha tekinike. Toi. À genoux, je te dis. Pfukama. Kubwira generali muzima ngo napfukame. T'es à genoux devant moi maintenant. Comment pourrais-tu me battre? Ubwo mpfukamye mbere no gute ushobora guhangana nanjye? Je croyais que tu voulais aider les autres. Je me suis battu pour obtenir ce pouvoir. Je ne renonce pas. Ko nari nzi ko bavuze ko tuzajya dufasha abandi. Ko nanjye ndwara kugira ngo ngire icyo nigezeho. Ne m'a dit faire. Turatandukanye jewe nawe. Le ciel que je loue. Yewe nubaha iki abari mu ijuru agake nkwereka ko ari jye uba mu ijuru. Si ngabo cyamba we yapfuyeyo ntazo yiyezaho noneho. Tekinike afite nshya buri kimwe n'igishya. Cyamba wacaho amwiruka kera arabanza arazikurura taichi yamwumvaga. Allo amwiruka burya. Kuri inshuro yashaje
abandi bose bagomba kurebera generali bamufashe barahondagura ingabo zirareba bwatangiye kohereza kandi tugenze twe ni uguterura nk'utari imifuka alo barakaraza reka yahise asinzira uwashaka n'umwe sigaho sha bose batangiye kumuhunga rugonda ipusi ya mitego bita ngo ni rugonda ipusi. C'est quoi cette technique? Ako cette technique ni nyabaki est à l'origine de tout. Buri kimwe cyose gikubiye muri taichi. Inkomoko ya byose tekinike zose. Allo Cyambawe yakoze amakosa nigeze soma cya gitabo babahaye niyemenye n'ibikubiyemo. Ingunguru nukazo karuma yarangiza kandi akazi kohereza. Cyamba bamwigishije soma atazapfa yibagiwe abonye byanze ngaho nsanga hano umunsi kandi ni ibisongo urebye nabi. Jamais je ne te le permettrai. Tu es obsédé par le désir et la convoitise. Je te watwawe n'ibyisi bibagirwa ko kandi tugomba gufasha abandi gusa kuri inshuro Cyamba bamujyanye mu bwatsi bwe arahumva zamuka aragondagura kagusubira uyu nawe yamutekeye imitwe niba ari ukwidunda ntabwo nongera kwidunda. Je ne parle. Si tu ne tiens pas l'équilibre, comment veux-tu me battre? C'est la force de l'attaquant. Ngabo yatangiye kuruka sositomate. Nimwatake mumwice cha. Ne bougez pas. Mutanyeganyega kumbe guverineri ari kumbugita ntacyo bashobora gukora. Pourquoi est-ce que vous n'attaquez pas? Akoze kubera iki mutataka musigaho. Pourquoi tu n'attaques pas? Ndakubaza impamvu utataka wowe. Jambao. We Jambao Veux-toi, c'est ta tête que tu vas perdre. wataye umutwe kandi uraza kuwucikaho. we guverineri baragiye baramubaga umusore nta mikino aramwiyiciye. Va tomber. Excellent. Nyiri icyubahiro Il est mort maintenant. arapfuye none mutegereje iki? nijye chef bana nimwatake. Peut-être ensuite. ubu koko mwabikora umuntu wica guverineri koko mugiye ujye kumushyigikira. Musubire inyuma arakabwa nk'akameze igikeri. musubire inyuma basubirayo. Viendra t'aider. nta muntu uhari wo kugufasha noneho nawe uhari wo kugufasha. Allo Cyamba bamanye ikibyeyi noneho Aidez-moi, bande d'idiots. Au lieu de rester à l'air. aka ko mutamfasha mwabigori kimwe tugufasha twebwe ta nibakwica ahubwo. On était amis avant. twari inshuti imbere ariko ubu ngubu byahindutse. nibakwice urwa pirato. Ice icyari ingabo zahubwo noneho bamukatirwa gupfa.
byageze aho byanga noneho umusore ugira ngo ntiyemeye. Pardonne-moi, j'ai été injuste envers toi. Mbabarira Jiambao, Bao, narayobye. en souvenir de notre jeunesse. Ibuka tukiri batoya. Pardonne-moi mes erreurs. Mbabarira amakosa yose nakoze. Défense quand on était petit. Ntabwo bizongera kuba. Ibuka tukiri batoya. Twari inshuti. Méfie-toi de lui. Mubabarire. Sasa, allo. Ibyo kumwirengagiza ntabwo birimo. Jiambao yavuyeyo n'amacumu. Ndakwica weca. Agicinyika kumbe Jiambao. Yego we. Kabiri yego we. Mwite. Umusore bamucenye amanota. Ntago yumva. Barabanje barakaraga. Allo. Kujugunya umusore yaguye ku macumu. Yaguye mu bisongo mu macumu. Aho ntiharenze. Ntawanze gukira ariko none gukira mu buryo bubi cyangwa se mu nzira mbi. Ntacyo bimaze. Aba bose baremeye. Nta mpamvu zo gutoteza abaturage. Zari ingabo za guverineri ariko guverineri yafataga n'aba baturage. Jiambao n'umucuranzikazi babahaye inzira bagomba gutambuka. Niki cyakurikiyeho ndagira ngo ukurikire. Je rapporte les cendres de Tianbao à notre maître. Urabizi ngiye kujyana ivu rya Jiambao kwa metre. Tuzongera tubona ndetse. Destin nous le dira. Bizaterwa. Sinzi uko bizarangira ariko yarambwiye ati bizaterwa. C'est taichi. Ariko nabyawe ko mbizi kari taichi. Yaciyeho kubanga umusore we nta kindi agomba kwigisha. Usibye taichi. Intambara zaje guhosha. Yasigaye ari wenyine. Uwitaga nk'umuvandimwe niwe mwikuriye mu nzira ariko none akaba yarakije benshi. Nuko twarangije agafilimi twarebaga taichi cyangwa se the taichi master. Tuva muri Be the Best. Bari muko na Moses abaje mwakoze kuza turabakunda cyane nawe ubutaha. Right. Good afternoon to everyone who is following us on ICT Level 1A TV. This is a time of headline news. You are with Charlotte Nilamuhin. Today we have visited IPRSF. We found that there are 7 departments, but we tried to meet with 2 departments, which are Civil Engineering and ICT departments. We tried to talk with them on what they are running will help them, society and the country in general after they complete their degree. For more information, you are going to see it and gather the news. Thanks.
fine. How are you doing every day of life? Yeah, I'm cool. I just need to ask you about some questions on your department. For the first question, I need to ask you, which important of your department will help the society when you go out in this IPRC? Yeah. Thank you, first of all. Our department is very vast because we deal with the construction activities, loads. We develop everything and we make the world better than than what we have come see it by now. What will help the citizen which are side? As we deal with the big project, means that we have to employ many workers who will come at our site to work with us. We have to take the skilled laborers, even unskilled laborers who can work as the manpower. Means that we create job in our society. Yeah. What is the importance and what is the income of government? The income of government for the term of infrastructure. Good evening, Sepe. Good evening. How are you? I'm fine. I just need to ask you some question about your department, exactly in ICT. I need to ask you the importance of studying it and what it helps the citizen of this country in everyday life, and to tell the importance or the opportunity of studying. Our daily life, ICT have a big role in our associate. Yeah. When you're studying ICT, the courses of ICT will the future period or the future years will solve many questions, like the ICT is a one object or one course will be used to handling or to solve some problems, like when you are being a nurse, you will use ICT to solve some problems for sick people, like what we call shiriji. Do you know shiriji in English? Of injury by using the computer. Are you okay? The other importance of ICT, the ICT will be used in education, in our daily education, in our life. Are you okay? The other importance of ICT, ICT will be used in mechanical engineering. When you're preparing some parts of vehicles, the ICT is very important in that thing to build materials in mechanical engineering. ICT will be used. We use ICT in multimedia to get information. What will be income of our government for those who study in ICT? Yes, the income of the government, the job of ICT, will the problems of poverty will decrease. When you studying the ICT and you get the job for multimedia, when you go to shooting some video, you will get some money from that output. Maybe when you're shooting a video in multimedia, then the output produces money.
comes from the output of process from ICT. I think ICT is a big important in our daily life. When you got a money, you try to help somebody. For your neighbor, you can pay some school fees. Ndetse ne tunafotora ibikoresho ntiyabiba. What? Akuri muri sodari. Hari n'undi uri buze arongera gusobanurira iki murongera gusobanurira iki ahubwo ngende